Na wo se ayi azuka ye de. Azuka. Oh, azuka kwa de yemfa na asem to over the ball. Over the say wo kasa nje se na asem hia. Yakora. There be we azuka ye sofu pani a wo wa sole magu na ase na kasa wo de na asem to over the ball. They say wo person de azuka to ball aso. We na to ball aso. Na asem hia me. Azuka no timi catch obi say etimi efre obi didi matem kire woni akro. Say mba no mo ba ombe presa na omo da fom gewe krampo no oni adro bia ba wo azuka ye ka wonya sofo na azuka ye den onya sofo ye den sofo maloto numbers ena ya da fofra awrade aye onyame wonne me no adini ye se ene so omaye hunu eda fofre mema wakwa abajeba Joba Trend TV so Facebook, TikTok, YouTube baby ya follow yen na ubehu yen ya na wo de comment aba na wa share na notification bell no so mia so na ye di interview de say Bruwaa wenye bi ahwe midiane awotutu a enne mabepie Abrewa na Herbal Center ewo Kumase ahenema kokobe new side junction enne mabasa mine Dr. Pamela Sewa ebetwetwen komo enti yankwa na yema doctor akwa isanze doctor ne metro ne first shot straight ti me man akwa ba na metro doctor me ba akwa baba Joba tabe da otutu aso pacho me dase na oho ti say eso adom bi aye okay na Abrewa na Herbal Center ho eti say erade adom so far de bibi ekoso kama because eka se obi ye dura oba na se oni akro ho to na mo ankasa kwa de nipa bre nti meka se ne ma ekoso doctor me follow okay inti me hu de oye but adentina nipa ba ko sofu efre no Ogyaba ade bi obi a wo pese wo ka ho asem adentina enyesa bi ade bi obi a pese me ka ho asem but unse meka se wi asim highway ho obia sometimes can be say the old tradua nim se na chia de achia na nsem hu se brakwaku e ma na futu bi e ma obeka asem fa brakwaku ho se brakwaku ye hwan so obetu no fo na o futu bi futu a ontu no ho fo na nka na yele jara se sa ne mare nyama hu se ase ni power ho no ma ne kwa so ya hantan akwati se de hu se sofu Ogyaba wo ye dwe won sa na me hu no like me hu bibisa okay me nim the personal but through the social media life and sometimes in same bia o kan to ho no and then na me dwen se sa na we dey otie but me ni share da okay but sometimes no eneme bia o ye ni same bia o ye no bit say the na say o ka say ma Abraham abodam to me personally I think say kan na hu hia say ko ka sa asem no adentina na hu hia no because o your suffer and obi challenge o say we need to me enti nipa na all challenge you say we need to me no enke the best ayi miracle abaye pan say obetimi abom pema nipa na dwen asesa okay ana say wosu we need to me enti ade na wo ye na enti wosu we need to me no obeye bi no mo say wo to me okay pacho what you say but any kwa so beka say obembo wodam a lot of asofo nyo ono nko asofo bebrebe e wa Ghana ha no ma omo be hypnotize you with fear okay omo be ka asem a be bo wo hu so what you say e be the senka they say we media no so a obi e bon krofo dua e no ko kan so bia asem ane afa kosua ne hina be the say the na so na me fe na azuka wo se hwan na meba asofo de se sofo modua sofo modua Abrewa na sofo de wo modua sofo de ne de ne Bible yes enti no na nansen so no Ogyaba kro ya unso okotwitwa akora bi tirimwigu eno so be yire Dr. Mebusa o mpacho wawale pacho I already there make us a personal way say but mente hokwa I can just say mente hokwa and just say will be online so they were me see video ni anam say Abrewa nana aden em say Ogyaba na ni je no ti wo pese wo push Ogyaba na je say Ogyaba etwa na ni Abrewa na akra but un say akra na okotwa ni tini per se no o cha tini wi no kan bibi say
na konfuo bi se omutwa trinwi na akra de bewuntia yes but ebi mo so say konfuo bia enkasa patchwati ase enti unse obi wo hono mo a ade ne ye de awo no yawo akra no otwa mpese na mo se atwa ne bema so obetwa nwi na eno nye obi a problem but for you to say na say wo didi nkrofo bi susu gide atem Ghana has say no your Christianity your Muslim we say no traditional for so ye de ho traditional say poyempo and mo so gidie so ye de e wo ho enti say wo gi wo gidie mu a enkodi obi gidie atem ana obi gidie no enka say ye mpene ma konfa no chi bia nsamba I know they were kind was say ono ne time de nya de obepene ma konfa no chi bia eno ne ade a na me against okay because obi be kasa tia Kristo suma a Kristofo nyina be di oni akora atem obi so gidie no enti ni kwanse o kasa tia obi so gidie ba cho wate ase na wo say ayi azuka ye de azuka azuka kwa de yemfa na asem nto over the ball over the say wo kasa nje na asem hia akora there be we say azuka ye sofu pani a wo wa sole magu na ase na kasa wo de na asem two over the ball there say wo person de azuka two ball aso na two ball aso na asem hia me azuka no timi catch obi say etimi efre obi didi matem kire woni akro say mba no mo ba ombe presa na omo da fom gewe krampo no oni adro bia ba wo azuka ye ka wonya sofo na azuka ye den wonya sofo ye den sofo maloto numbers azuka maloto numbers ene Abrewa na mekura me hu sa azuka maloto numbers ko TikTok ojina ho maloto numbers eti nam se fa na asem to bola so cause sofo maloto numbers sofo a o se obi obone akogina nso mfa snap wonya sofo mame na omo no uhu om so ye den mi hu ne se wo ye sofo enti uhu ne se wo ye den uhu ne se wo ye konfo bi enti uhu azuka so ye konfo kra woni say ka so konfo kra de na o su man bi tare chi enti azuka wo pese o ka sa azuka ye konfo kra wo ye konfo kra ni aduro da bi the boss ma dwane eja no mahwefo ene betiefo mesramo asemu nyame na mekaye Abrewa na na kaye wo se azuka de wonye sofo no ye konfo kra bosuma dwane ne bosuma dwane oni hwe de wo ye nyina woboa wo de dada nkrofo kwa Abrewa na asemu yi se azuka te aye famaka se de ono no si eko didi matem kire obi no na be se ote ase se o hwe video ya memehu de o ka fa me ho ni nyina ba mso be se me kire ne se ote ho no parakra oni bi ebi se obi a owotumi a wo so ye sofo obi ye obone antimagina nso so makofa snap ahomache eyi mi tin wi agumu se me beba odua okay obi a wo so ye sofo antimi ndina TikTok se me ye lotto numbers into o flame now send this scan mama lotto number me onya sofo mame nti se lotto number ni duabo na se wonim se duabo nso o Bible duabo o Bible yes fine but ekwan ono fa so bo ni dua no se wo ju Nyankopon di se Nyankopon e wotumi a enka onkogina nso mo nso ni di mfa mbodua okay na che se ho no kra na ma na fira sofo yenum abanchen ena lotto number no san ye wo so fa send miskana ma lotto number da na che se we na ko send na me send ma line na okay se de ese wo de comfort de uni omuni asem but asofo for na ha ma me nsem so asem mu se Ogyaba be ka so sheda obeka so sheda na no so ka ho asem be say no de obi enum say de obeka so sheda o hwa me ye video bi say time dura Ogyaba wa beka say o sheda if it's ontimi ma Abraham emodam that is a fact because Nyankopon na osom no sa nyame na Abraham esom no just say ekwan ye fa to sum Nyankopon na different me say me tu kwan ko baby na nse me ko India me ro mo temple ko bompaye okay jidie ne bebrebe but Nyankopon ba ko ne obi esom no say we ye Muslim o we ye Christian we ye traditionalist o Nyankopon ba ko na ye som no e just say obi a wo kwan ye fa to do sum sa Nyankopon okay but say no I say akwadi say politics bi obi a ye campaign man de sa na de follow me de no me ko baby na say asori ni honom na say ye shrine a me pour libation me ko baby na say asori ni ho na ye mocks na si honom a me pour match so ma me mompae mpa me kwan a me ro ma bompae e say me gidie ni say
nyame ba ko pɛ ne nyina ye som no but e wo kwan ahodo so obi afa so de frɛ ne nyankopɔn en so obi de nsa gu fam e frɛ no nanom e de frɛ som ne nyame a enche so oni akro no wo som bosum bi nti onka ho nti obekɔ bu nsam gyem enti sesi a no awo sesesi a no se fa nsese nyankopɔn is Christians for say ye nyina kwan na nya Jesus wa wonye Kristo ni Abrewa nana me ye Kristo ni me kwa asore na se de wo sika se Christian Abrewa nana wonye enti na wo niema wo ye no enkrofo hu se wo na wo ye konfo ba bi aje se wo mpese wo betu hyiragu ho na wo be ye bibi ne be ka se oba fefefe se no no wo enti no wo no wama wo de na aba fo pen so me kwa asore pa mpere bebi kwapo ne machi asore bebre ebi okwapo na me say me kwa asore keke bi okwapo me kom pai bo me ko we me so me kwa asore pa okay but one thing is say I say a Christopher the bia ye bu ada we ni say enye papa eno ne me we say me the reason why I sometimes me kasa me nyem wo say me kasa about Christian me bebe ni say me jibibi edi okay me dru baby ne say ye crofo to shire a wo be kwa ko ne say eho ena menya bompa ya me bom mpa ye wo ho dru baby ne say ho ye mox a me bompa me ko India me wura omo ayi ko bompa ye okay makwa Indian temple baby na ko bompa ye da baby a me ko bia no mo gidie no eno so because me hu ne say nyankopon ba ko pe ne nyina ye de ye som no just obia ne kwan fa so som sa nyame no but as a Ghana ha no nko ade obia eye campaign man de even asori pokrampo no asori we se ne de na papa asori we se ne de na papa asori we se ne de na papa enti sia se nyankopon ba na ha mpo na omo report no SDF enti SDF hu ye say ye report ni nyina so e abonefo wo mo de wo mo hye dan ka say ye abone be wo mo say efi wo ye ho nte enti obi efi wo no ho an ho to de say obekọ bu nsam gym straight enti na nyankopon ba na say ye omo no yi papa na say na ye wa ukọ Pentecost ukọ we nyina nyina ukọ bu nsam gym straight o okay so what I say asama wa busa me twa no me pesa me je krato ba sisi ara bisa be busu ase bi ene de ade no ageta asem ankrofo edi emfi aduonu ni emfi aduonu beka no Dr. Pamela say wa Abrewa na se e friend Abrewa na o wakeka nsem ni nyina egu ho hwe me twa me ho abasisi ya Ogyaba Trend TV, YouTube, TikTok, Facebook. Baby Ogyaba Trend dey otutu a ye wo ho a ye guso a ye trend ko. Ne mom ope baby akojojo ho ama ho ato. No hu se ampa wajojo ho. Na ensem akese Abrewa na ehwie gu hai. Wodam papa so na wuti a. Eno ye Oboba Village and Apartment. Poku ase amanfuom. Fra one na obejo so. Vikers Kitchen so. Ono nso otuatua US abrotiremem oye assorted bibia aduane bia wo pe bia wo mo Vikers o mo ayesa Abrewa nana o mu gidie entire aduane bia eti de wo pe bia Fre Vikers na obeye amaw mame nsan kwa Abrewa nana say wo de why wa sem say Bible say yemfa nyankopon de ma no yemfa kas de ma no entuduru anankramufo ha wo de de be mo che say hindufu a wo de wom de be mo Hari Krishna fo a na nipa ba ko pe ade a wo ye enti wo eye me gidie ne say nyankopon ba ko na enyina ye som no so ati ase me gidie ne say okay nyankopon na Muslims for friend no the same God and Christians for friend no the same God and traditionalists for so friend the same God and Hindu for no so more friend but the thing is obia no kwan ya ofa so friend say nyankopon no okay na wo ka bibi so obi e campaign man enti wo pesa wo ka chem say wo tu bi onyin komseni me jin komsedi me say me tu hwe me nya ka ma twa ma ka to say ma so la me ko e na ya so no pati bia ma so jiri so pesa so twa me ko wa so obi e campaign asori man no part what I say that doesn't mean say me jin nyankopon di me jin nyankopon di but a kwan ya fa so sum nyankopon e na me na dwene kire me say we have different ways to sum nyankopon enye say be kwa asori pe na kire say me sum nyankopon enye say be kwa box pe na kire say me sum nyankopon enye say bia me pour libation pe na kire say me sum nyankopon enti se wo da sole ano na go obi di na okonya na kwase sofa zuka se omeka jo se ne tuka na utuka na be kwa akofo be tuka na be tuka hey waka say azuka onye sofo so that me so ti free man na okay
Okay, if I say Bishop Charles Nadina Saris, must say, go catch up one and say the moon took her, no two can or look up my to can. Man, good say, say, be or no me patch say or no chair as you can see, but me on say because she about them who are wanting, and I'll be cry meaningful. When you saw for them, you don't catch me say, Mammy, say ya, soon to my say ya, me did me. Okay. Say, but down for poor and answer people from about say. The last time na me namna ya me pesa de pass bia me kwa aso from preaching no na me discard two not for say ma me fef me raba fefefe you are nshira wate na nkwanhie bia wo bia me twam fi wo so e na o ka chem o kana na me ko gina na nche like also me nsa e na o ka gu maso say me fa me number man ti me number man e na o friend man me ka chem say or can say me share about say me to kwan kwanhia me come akra say me gidi o can say me nyesu me koto de ye that doesn't mean say and say sunsun mu ade obofo can say bi was say eye na ya pan say ohun krofo ne ma kan ensuso no de okofo bi betina ne nchen a wa hu so nya ko bedi ne bone obofo de wuti me de say we Meji obi adi so bi enya me so for adi ka pede for that so na say wuti obi adi dia say who cast na na some dia pleto na say wuti obi adi dia ade ti na so for Ogyaba ka so bebo Abraham damn na no de wan yi enye se manje mi but to me me who say Abraham oye ono so nsum nyame ana ono so sum nyankopon na nyankopon ba ko ne nyina ye sum endi so bi me did say Abraham and can de boni bi e twase we de obone dam say awo oba o say Abrewa na ya re ni haban na o kan me njindi maka ka say okay me see bitimi sa stroke ko bi o stroke bra na me fa drum kan me say ya re obede de na say njindi me die di say yes endi say Abraham e ka say Ogyaba de wo ye ne onjindi a everyone say ade na wo ye na o say njindi no why you be Amanasie? Unim say Abraham ye nipa odua no. Ese more support in the side ya no Ogyaba ya mind. But o hard we be tin asori na mo ye na de. E fa ho wo ka bia ye. So no say omo attack other belief na and mo no so ye de. Say so ye Christian na concentrate for Christianity and ko attack abosunsunfo ana say traditionalist for I don't know Abraham so where the overcame me ye Muslim me ye Christian me traditional me bibie I believe in bibia me did you say abo me pa abo me I'm being honest say me tie me kwaso na what ne be fun say be fun kan fu aso le dem ba nze be people e betimi etuma say afedi asa ko say be fun comfort dem ba e yakopon me gidi ne say yakopon ba ko pe enya nyina eso no me ti hwe no anafofo a obi o konfo ofre me say Abrewa ene say ni nti mpia me mpie so for frame say Abrewa ene say ni a meye me mpie like do be kan meye o ka say mpia me mpie sa so na yes cause to me no say what you wanna say bia what voice be say wo fufu say ye kumase for asante for ye wo fufu a ye de banche obetwe gu sibi pale say wo fa banche wo fa bode na wanwia wo wia da gu wodro wo sa na ye no e bia say obi ote bon eso te voice say twe gu buku im say wo fufu aka ne say a o ka say ye de fufu ye de bayre cause obi bayre fufu e ba thing na fufu na no mayo but e obi an de kon fa so ye ne de enti Nyankopon na ye som no e ba ko but obi an kwan a fa so ni ka kire me ne dey say so we Christo ni na akokon ho ni bo me gidi ne de me gidi no me gidi bia na eyese Christo ni yale na yere no kokon ho na amana me gidi ne de me gidi bia di but o se no na asofo no ya bi o have no enyu asem no onu ne gidi o so force na who say other ones dey papa me can show say me gidi by force be di machi okay so what I say me na me ka say me gidi nti wo no de ne papa obia ne gidi ordinary asibi but me gidi ne say yesu Nyankopon ba ko ye na nanom o mba gunsa no say o gunsa mo de ka ko twedi ampon kwa me di Nyankopon mo fiti na nanom no o mo su Nyankopon o mo su ne say o twedi ampon kwa me di say na sa me di ama sebe abusonsum no sometimes bi mo ka say mo na say fake na adults the same thing to na so for fake adults nti ni na ye pe
ya fa shofo ne abososo for 20 se me ka se me nka wo be chire mu ama wo de ayede wo be chire na ye mumura brabo nketu e kakere ni ye ka se Dr. Pamela Sema boy mu kakere ni okay me ka say how me chire kwan a haban ni we say na start ya me ka se me sha no na menya me ebia fan se me ne nkrampo ne won fichie ne edi agora na me bompaye na o master take kan we si me e be fo we si me say na what did you say that time I'm sure who say man me wa ha be say 8-9 years na o che be yi ma ma no be catch lo ene me tie kura me so ti na that time no so me you be a kakriwa ya bobo face de bere asia pata de se ya asole wo inside na ya asole na ye say enti menene musano mi wo SS no na because to a president college na eho no na me penny junior mo form na me prayer secretary SU because me bomb pipe enti na me bomb my seniors ni na me show mo kom na me yesi no mo titihwe enti me drew we dem ko prayer secretary vice president SU vice president enti that time na me bomb pipe na me hu images me da me timi hu image na abeda ho no and maybe or catch me he say enti haban ne de o na menstru say medical hu me da man na me shara me hu da images no enti haban ne de na that me I'm being honest that time no na me no obi a me hu haban but na I say normal say dia o da na image dia beta ho na ene o kase na ni say enti that time medical call school o bonwe enti bonwe ni ko ndru from me go from 130 na me jai bonwe enti ho na me ko madam fie ko serve madam ti me ko maami bi no ye haban but na ni ye ne ya na ne ma nyina so ewu aka ba ko na ba ko so maami ne be fo no agya ne paketu ama no ti bi o ha me twemu a na maami ne mo ma yi me gari ne nyama akoma no maami no te haban ya no wo hia so ka che me say me kai no pa enti me kwa ko de me na me yare that time me jai sa school no na me ba praise ti me we school no echi be dey say 20 I think like 2014 15 and I'm started say that na me so da na me hu obi no che me haban wo da yim and e no so started na ye ma me na honestly between sometimes for your madam family na na e bia da e no bi yare and I say o work with madam to say fa we fa man ade be na be kan me ka say e sa wo we du and I say and then nipa ba ko na me hu different ways bi o fa madam for bi o ha me mi obi o ha obi a me ni no e ba in different faces enti eno no na musa no abide ma me de me kwaso me be musu me e be ye na ye me sa e musu e ya kom e na ye me sa me hu ni say ya kom e bi musu obi aka na sem bebre e fa ho e ma de me ko bota nyina o ma ntimi anye ekowe na the last say one more year no kra na hu ade no mo yes into the last time me kwa sorry e ma me ka sa fu kwa de ma bre was sick hu mopa ma me de ko na o de na sa to me so a be twa bibia o hu asem ne kan de that time no see bibi di mechi ai ma me yare o twem so first no kwa so no bon pai mo bia you ko fi ada na mi na ade ne san esi me so sa na na me say high fever in the county hospital de bia no want to at least 2 times in a week or 3 times in a week gidi county hospital let us say more pass off for ma wo nyina me ka say empire na anya adwuma na ade no wo me no yes to me na me hu ni say ni akopọ person ade me ko fa ho no nyina enti eno no koe na afide na ma me mu say akwa so fa ke say ho nyina sitire yetianete enti afide na so for ba ko bi ne ko ne fe bishop no na e bo spiritus no bi chere ho ne koe enti akwa bishop na e bo ho no ka che ma me say enye be yie ena enye akom say de nkofo kam but I am a gift and I go dear mammy. Inti or the metal akwanche so kakra ne be. But don't say and only a dear Christopher will be ye home. Ye nya or train a home fan train and going. No, still Nana say, mint me who your man tentem said there was a who no nake bia, Mr. Meeting the year, Jumano. Into my mammy, what the baby to the stand say, that they call. E papa bi ho no work for idua no mfe ne motie nyina he na musa agya spiritus so sa akọ na me edwin say echetu enti am say Christopher anka say ni otwen ho enti ma we fi no honom call papa ne ho papa be 80 years person o ne me da musa friend say mfe ne motie nyina he ne
mo tie nyina hen ai owo ayi kofori dua enti na o ma me de ni suman no so abodua se me ka kire obi a se ni se mewu wo ka kire obi a se ni se me ka kire obi se bi a so ne me da ne bibia na me ka asem bi e koso ofi o kire obi a wo bewu enti na me so me suro enti mpia bonte na me frɛ na me first my friend spirit is because near one honey free nim yan kan kire no enti me frɛ na me se papa ma papa baby na ma me de ma papa bi okofo edwa na bibi koso a mbe se me ka kire me suro o se kan na me se de bi o me de nsu ma na bodwa enti me kan me o se ko asma make ni papa baby no makwa asofo bi honom makwa akonfo bi honom a o mpe so mo ni o mo da o mo se wo kan obewu enti na ehye obi mu kana ahonto kuno yes enti hwe me camera yi mu na ka wo se wonya dai si ni papa baby na o makọ konfo bi ho makọ asofo bi ho mo ni mo aye bibi wo se wo ka kire obi a obewu kana ahonto okay enti na me so se me kana papa na se okay fine unjimi ndi be man na me papa me jiwu debat me suro e na o se ma me 2 minutes me san front and 2 minutes papa na san frɛ me o se masoma o angel ne ba akwa ba baby a wo no se papa ne dan no ento papa bi atwa ho ahia calendar bi bo ho o describe ho na me se wow meka we dey wahu meka spirit say ni say na o se na wo mi se wo krapo didi wachi na wo tumi chen papa no am pass me ko ofio 4 months me menstruate sa ada obe na agye so no be de bia ne mo just start to me it ma fa edro kran kam ho nam danam de fifio e wa na papa ne send me ska me fi ko foru dia na me hempa boampo una sisi fom papa ne send mo ba ma ne ba na me tena kam ja wo ne me nyina ho jambi bia ho no papa ne de me fi ho no kran panche bia no mo so yare ye owuye e bu sha ko ne frɛ me o honhom ne de wachi ne kokun na na me de me ntimi nkyere o ntimi nkyere tini ne kran bo frɛ me na me se me de sei ni sei na ye de e course but me de mi akra me na mu na me nim hwe ti wona msa be di bishop na ye boa echi na me na mu na papa ibu a me a ama me ka se to me bia me di na ma me de madwuma na ti me agi na me de ye madwuma okay enti me de ne se enhaban no obi timi ba me hompo na e bia yare na odbeba na me nim ade krokran ponti a me nim adura no ma na me timi koda ayi che me da yesu mu na me de ama woni akro okay enti haban de minim haban bebre okay na haban bebre waka haban ase mehu se wode ai we kra friends e kwara ai kakraka bi na haban ye gum no eno e de haban no set na ye start ye kasa no me ka say ye nananom na omo se bi omo nya agimifo okay enti sorry so because say na ye nananom esum bosum to omo nya be kwabo nsem gemu ana se da ya menti ase ade nananom ye bia na omo sum nyankopon okay haban ekuta me fe ne kete enka ne tete no na ye ni say ye dubi obi collab anasa akra keto ayare akra no ntimi ka se me ha na ye me ya enti adwen hu se eden na na no mo ye di hu se akra we ne ha na ye ne ya okay ahaban we what fresh one na oposa wo de sha akra na so mu de bitwi ne na ase ba bia ye akra na ya no within 30 minutes on nsa betwitwi ho hu se ha na ye akra na ya okay eya haban o se friend say kete na je se we mu na ye omo lab yes omo detect ya le bia yes so obi asan obi wo ho no ma so tell sa na ona ase atatai okay ahaban we ne na mo de ye obi ampompo bone abo no ahaban we ne na mo de ye ahaban baako enyema bebre enti meka say ye na nanom ade omo ye bia ne won kyerase o but sa me no ya to sa anyema na gu ene enam ebibi foforo me de to me gidi ne say dem na nanom be ye no eno na be ye ebi sa wo mo edoso ye wa haban bebre na say aye dry wo hwe ahaban we say ya aye te say kontomre na ya akese pa aye te say kontomre ye fe no widifo kete awudifo kete na sa haban na ya haban bi obi a wo hwe me na spiritual marriage and I say obi o say monitoring spirit anytime I be papa bi bo abkon na bibi aba to agu na say haban we na de bebo sa haban first na na no mokọ efom no mabra omo tete se ho no mo da so a omo ne omo ma na akọ efom ho but I say omo nya invisible but enkra na dwen po ma say omo ma me da no makọ ha no eya haban na awudifo kete no yes tena na mo tena se dwen ho say ene se wodi mi bi kwete sa haban we na say ye penache na ogina so de ene ye hu no na mo de tu wodi say wudifo kete nti haban ne ya haban bi ase wodi dware a ebo watamfo anifira wo ho sa omo hu mpo no maba abeyo enti enema we nyina twa ye ho ahia but ye hu won say first sometimes utwa na kobedua bi ti honom na ye na mo de enwa konkura na mo de ade kokwa esam na techiri kobedua no eno se no ya abosomsem enya abosomsem se obi akote obi awalagwa abosomsem eno no ye na mo pa kire se omo ogru kubeni bra ma kubeni timi aso ne te se kubeni so no ye nti ase nti na bu se ya abosomsem nti se meti ya me pese me wo
pese wo na ba ya so ya na se obi ho no ma pese wo be your lab test bia you okay but na woni ma ye kwan na nanam fa so mo group kube ni bra e ma kube ni timi so aba no ye be go sa abra no ye wi ade ya edro di ama okay enti na nanam fa enwa konkura enwa otimi to kosua be 100 no apai be 70 abom tie na nanam de enwa konkura na gina wo se wo be to kosua bebre na ade kokko no kire se ye menses no ti mo se na nanam de enwa konkura no na mo de sina ade kokko no mo de sa kube ni ho a enche na kube na start se efifi enti no na nya edro enye se o peso be abeti kube ni bi ntino na edro there bi but o yes de be ya kube ni betimi awo se nyankopon nim die mu no ye na nanom nim nyankopon ni ndiom de nyama batie enti ase enti na okay ya sole ese de ya bosomsem obi ko nso obi de ade kokko atwan ne kube ho no so de kube enwa konkura ahye ho a se ni tiri mo den on beso ba beti bia di nta da bi ogo ne brama na timi aso na ye frɛ ahaha bi nyenya yes eno kra na ese bi ahaha bi nyenya Abrewa sa haban no min sedan jazaza minimola nyenya ye nyama bebre e pama honhom bone okay na sa haban na ya haban bi a ebi nim e pam ahonhom bone nyenya no yes se obi se sasa diwechi okay anaso obi ade bia ene so sta so na obi ne wo da wotim de sen wo ka mo mpo e ba wo ho ban san for bambo nti nyenya ma bebrebe sa haban we nyina so ya haban ya nyankopon de amaye yes afre ba mi nim haban nti de meti ni di na mebisa taami ewu sa haban ne yese ye de sika na etie na ya what time we dey say obi catch you say sika te haban okote haban fa sika to hope no na about tim say e boso no sika na na why na fa sika no one thing say na nanom ho tem ka say na nanom omo programming bibia okay omo ye no say de be ya wo nkobọ kron no nkofo obi ade by force say be haban na awokọ akote no esi obi asase so the first na nanom ho wo ko be bia nyame dua na say susumsa esi a wonko na mo de sempo bebrebe egu ase enti woni akona esini asase so no ona sempoa no sa scan ne dia enti wo wa bia fa sempoa to ase enti ma enam so ma to dua bi din sa sempoa enti wo mu ko twa dua ne bia eso obi asase so yemfa no kwa also de bibi to ho no ansa na wa de wafa enti scan ne de to haban ase no asa haban ne si obi asase so okay enye ho ni obi asase so krampo no obi ne do ho no okay na Abrewa mi ntwa no me to mani hwese ya senka me camera no betimi a capture ho a obema me kwa ma capture ho betimi a capture ana se mini se wo be capture ho ama me a sto be yanko me to mani hwe ho a me hu se wan suso gya na wo di kukuo bi esisi so eno so ya abosomsam ni bia na se eno eyede ya se krapo de ofa calabash na ofa kukuo ese bosom anya bosom ndro ne eno anewo okay enti hono na wono awuro ye ndro bi oso ye sha edro wo so edro bo krapo o se ye sha ma nsuo togum ansa na etimi da ma obi de adware na no se dry season ba na se edro no nye bi ma na anya senti na nsuo di se nsuo to a ye so bi di si ho enti bi ye ya e pensu direct from the sky pe de be gun chance da so enti dry season ba na se nsuo ma enti maseti esi ono ye hwehwe ni nyina na da kogugu ho enti se etwa mu krampo na ye wo rain water ho no me de ye edru ba haban bi ho rain water pe na edigu so e na kukuo ni nyina na esisi ho no ye no andro wo nye boso de bi ye de no andro na me hu se oye obi nso sisi form ha me pa cho ma me fa we ni si ho ma me fa we si ho ma oil no so fertility oil na what is ra wo ana wo no enye ye de sra enye awo ko na eye ye ka te fertility a se obi bi eba like wodwuma ebe wo akwa ba ma wo kasam ebe doso wa ware eba be koso ne ma eba be koso ni nyina haban ne ye de aye e na we so ye honey do as I say honey ne de ne ma frefra se de be obi ho no ma do be kan bia na ye nkofo ahi okay nkofo pe so mo boa but onya ko busa pe onu ma sem kwa ye obi tan onu ku ti onu ma sem kwa ne tan o ba Abrewa na Herbal center haban kwa ne de afrefa ne ma we nyina ha ye de ye adwuma wa ase enti maso ye ha de bibia ye haban de wo kan me shadante as ye de yan komo twetwe ne be kwa we ba de wo kan me shadante as wo so ye haban yeah na haban no e na se adane do as you say wala beba ne niema ene we wusa akora bi da ho na haban eye sunsumu niema okay e said na wo kan taame ewu asem ye wa haban bi ho krampo ma sa haban we aye drying ti anka wo be hu e fe na abakamo next time mesa aba no ama me de anya dry na ma he e say abakamo e ya haban
yes abaka mo ne enya asante kasa but e kire say kan bi ma me eno no ye de ye court case o court a o ko be bia sa homa no ano abonopo no aka de hia e be ye adwuma ama enti haban ya twa ho asenya osunsum de etimi ye ye wa haban bi wa de kan haban we ho na so de fra etimi sa ya rewe etatimi bo ho ban sunsum ye wa haban bi etimi ma che se osika sem kra akosoro ye wa haban bi etimi wa waresem kosoro bi se abrefa na bra kata ho e ya wa remu nsem enti ye ba bra na Herbal Center ye ma waduro no ye sa de haban ne sunsum ne ma sa de abo ho ban so obi wo se ya rebi aka wato obi a stroke aka na to abubu na gu ho no ye ma odo ne ye se ma haban de adware asa ma sunsumu ne ma san de aka ho tina me se ya so ye de ye gibibi ye de na nanu be ye no ne so ye to aso Abrewa o de na nanu be ye de na nanu be ye na se wakofa suma bi abeta baadi ene se suma yi kagu asu ene na wo pesa wo dada ye se de na nanu be ye ya me se one de a otutu a se ka se suma ye den se emusa masem me kra me refi emusa masem pacho me na me busa odi yima no o na wo ka suma yima no bibi ena meka say ewiasim highway obia ene ne gidie yes to me no ade a wo bedwen say ebia eye bone ma wo no mesa ade ne betimi adwe akasa ade ne nye bone ma me okay pacho wati ase enti obia so ne gift anyankopon de ama no me gift anyankopon de ama me ne say me hu haban me tamtam kwampo me kwa na haban bi ho menim de ye kwampo na etimi ene betimi ka kem say haban we ye say ampa so no meti a tro bi ne enti no sa oye we ye kura we ni de kura mi nti se obi ye sofo a na se wo ye sa de be mo obi abrabo asi ni yie be ma obi akona nima obetimi abeje oye we ye firi ho e de akoye asomfo bebe omkwa de egu galon mu ne de ma wo mo de haban asomfo bebe oze ye egu galon akese ne de amom no makwa package eye haban enye bone nyankopon na ye haban na omo de omu label abo no mo de akwa akoton eye haban enti asofo bebe gibi na se asoro bi wo kwampo na oche na asofo no na sorry man how to use herbs e de dware na man ni enti un say first na na adwen say obi de haban dware o so mbuso sa me de sa adwen ni ho enti se obi ajade ne de ajade e na Abrewa wo dru hu de unsa mema ne kasa do mu sesi wombo ba de wo ye de se woni mema na compete enti de ajade ne de ajade we don fancy unu fuso wo don sesi wo se meme Abrewa na wo de ba ha de a lalai on fa ko obi wo stroke obi stroke abubu ato ho no okay obi oti pains sorry oti pains when mu pa okay obi ho ndan sorry no se ne to ase ne twena fa ne nanti no eno ne friend sciatica okay after so obi o prostate enlargement prostate cancer okay and sabe simebo obi o kidney problem e na awo yes ayare bia ba sa ne ma fo ya mabobosu yi oba so a ye be ma wadura ma ho ato okay me ma time set time we ndu na ho ato ba wonye time da so oh David so my time yes na se obi hwe Abrewa na ebia obi hwe Abrewa na hefa na obi hu Abrewa na pacho Abrewa na Herbal Center e wa hwe mienu ye nkwa batani mi na okuma Ghana ha sei ye oba ko okuma ase ahene makoko ben bebe ye wosisi ti wo oba aso okuma ase ahene makoko ben new site ene ye oba ko so wa Accra Shoman Estate Bridge Junction na ye wo shop e wo Milton Keynes but ho de UK ho de enye just a shop I'll pay product in Drobia so I will abuchi UK I'll pay product so pay spiritual product in Ndro ni na so your shop o Milton Keynes o fe ya benya ye product bia so ho no na san ro we nyina ya wonya ho ye ko ibi ho ye ko to bi o so ye ko tete e wo krom he yes na wutimi titi bi nso se de o kan India asemi wutimi fa bi nso free India ba na India so de o mu waduro Abrewa wa ko ben hu we India Abrewa ko ben hu India honestly bit me fa haban from India emba Ghana ha say na ya ko ye de we India me pe se mate se aha omoye se mbe se me ko hwe nti ko to je bi o kan pa na se kan po se de mbe se me ko mate krobi omo se South Tome omo se ho no ko ho no ma omo eyi anwa bia de wo hyemu me pesa spirituality eti bi ha be se mete kwan ko krofu fo ko hwe omo so gidie ene ye ma me ntiro krofu ye wo krobi ho wo yoba na obemu a ye de be ma ne ma wakwa ba wo be kwa na da bi so pesa hu bibia enti mi busa so be ko sa kromo ene wo kwa metwo ma ne de ama ene Abrewa na aba wo se opese wo hu bibia enti wa be je no ko hye dem na ye kromo amamrete no wo be ko oh I know they too much so we done ye de ko mo twetwe no ebesia
Abrewa na Herbal Center Dr. Pamela Sewa. Ene ne mene no abetwetwe nkomwe. Na doctor ne nkomo no eyemede. Doctor de also waje sofu bi edi. Yes azuka. O se azuka de. Onyini ni ne enyini ni china. No wade suma me se me fa nkoma ba me de me dim fa nko. Iti doctor me de wo suma no enya de amde beko. Usia na no aka che ne se unyi no enni. Na opa bibiduru ankasa. Ye de enhaban eye. Enya busumo. E Christopher ya dada ye ho. Ama enema bi wo ekeche nyame ene bo nwura. Wosi ye ni aduaba no. Na ye mfa haban no ensa yade. Nti wo yale a nti na wo se sofo se ena ha de hu se mi wura ho a wo bewu ama sofo yale a wo be disguise no ho abeje aduro no ebia ne se yesi wei ye beje na ya sade abre nti wo ba eye eya hene makokobi new side junction he ya Accra so ho mo amo wa abrochiremam so UK Abrewa na wo ho just Abrewa na no wa tretre na shim na ogusu tsetire ene de awo ahana mbepie na me de me kwa ahaba bia wo ha bia meje ba akọ se ope ba bia da proboba village and apartment opokia say obema ba bia da o man taxes and accounting wo US abrochiremam ohonso wo ho a o taxes ho sensem nyina obeyama Vikers kitchen so e wo ho frɛ womo na de ope bi obeyama na ansa na me economy say akọ Abrewa na ho we de bi musan question Abrewa na ba tuja na obi hia wa frɛ Pacho my number ne ye 02499 85916 02499 02499 85 916 na 055 88 05588 6 okay Abrewa da bi wo kwa me kodi wachi die 055 88 63 759 Pacho my numbers me ni numbers me ni doctor ne ho efe papa na wonim sa wo ye be ma na ahofe no na de wo ba na nye yale a omra Davi o se be ma na wo yale di abra nese utaduane nso ayeketo Abrewa mpeso be kama se utaduane nso ayeketo a emagigi usikadi na wo mo dadanwa bra obema wadura ebema na yekese na oye 3 seconds a obema wako 30 minutes na oba na wo twetwe no wasole aduane that's na ye be say hia me do bibia say God bless you all.